Юлиана, жоксуң ғой, өткөндө да келбей койдуң го сен. Ой, мен билесиңер да баягы. Жолукканыбыз үчүн. Bunun bari jönele nerse, azыр менде өзгөчө нерсе бар. Карап тур азыр. Эмне карап турасың деп? Нерсени? Жин болбогон же ушул жерден жок. Эй, болду жок. Сонун. Сен бир эле жолу тактабасаң дагы аябай жыргап каласың. Жашоом кызыктуу болчу. Кел. Бир эле жолу. Ооба, бир эле жолу. Мен кызык азыр башталат. Кандай анан? Айттык го, сен ишенбейсиң. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщает об участившихся случаях распространения в стране синтетических наркотических веществ. Важно помнить, химические препараты быстро разрушают клетки центральной нервной системы, запуская тем самым необратимые процессы. Азыр өзүңдү кандай сезип жатасың? Азыр өзүмдү аябай деле жакшы сезген жокмун. Бул көз карандылыкты көтөрө албайтам. Сен ошол банги заттарынын көз карандылык болуп атканын мойнуңа алып, дарыланганга даяр болдуңбу? Кандай деп ойлойсуң өзүң? Даярмын. Анан сага өзүңдүн ата-энеңдин, бир туугандарыңдын да колдоосу керек. Алардын баары билишеби? Ата-энем билет. Бирок мен ата-энеме такыр жүк болгум келген жок. ГКНБ Кыргызской Республики призывает родителей тщательнее присматривать за своими детьми, а также проводить с ними обязательную разъяснительную работу на предмет вреда наркотических веществ и неизвестных химических препаратов.